aba mamagoduki imsunonyo abagoduki abahambe labantu laba ngoba soba nenkinga la sebegcwele kakhulu ngime umkhandlu nje ophethe la abahambe bafuna ukuthi nambe ngifisa behambe ngiyafuna futhi sasa ukuthi itete iziningi ukuthi yebo abahambe siyabahambe kusasa nawe futhi uyahamba wala pesa kabreke zongikhayela lithi aba mamagoduki imsunonyo madoda ndicela bahamba abantu ngoba kaloku abantu bangaphandle basivalele imisebenzi yethu kahle kahle mna ndikhola 350 nomdala ndikhola 350 levanba mna ndisebenze ndizisebenzele hayi indaba ukuthi umsebenzi athathwe ngabantu bangaphandle thina singasebenzi batsho bona basebenze ndihlale mna ndihlala nomzamo mna apha eLahlamlenze into enzekayo ngicela abantu bangaphandle basicelele basikhelele abanye bahambile madoda emva komhla ka30 ubobhekele emveni komhla ka30 nizame ukuthi ndiyacela ama-South African ukuthi abantu bangaphandle singababethi kodwa masibacele kakuhle bafowethu ukuthi mabahambe ngoba nathi bangaba sebashaya ngoba ngathi mhlawumbe eAfrika thina sizenza abantu abangcono ngenye into mhlawumbe so asithandi ukuthi mabashaye kodwa siyacela ukuthi ngocela kwabo ngokubacela kwethu ukuthi mabahambe kakuhle nabo njengamanye amazwe ahambile kasibacelayo kodwa aba basele ke manje angazi nami ukuthi sebefuna senzeni thina ukuthi mhlawumbe after sebesele mhlawumbe thina semele senzani emveni kuba sebabahamba abanye abantu bangahambi bona my friend ngitho bona anankinga mabahambe ngoba ngani sasineziphaza zethu ukuqala la webona basinceda eziphaza kodwa kusalayo nezaqala zovuka bakhona abantu abanemali la ekhaya bangakwazi ukwenza ishop la hlala khona thina bangakhona onke amakasi njengoba kade kunjalo vele ayikuthi mhlawumbe my friend kuneziphaza zabo mhlawumbe emveni kokuthi mhlawumbe ngeke emveni kokuba mhlawumbe kuhambe bona ngeke kuphinde kuthengiswe la eziphaza sifuna thina sicela ukuthi abantu bangaphandle bahambe senze amabhizinisi wethu kusebenza umuntu omnyama i350 ichiphele ngoba umuntu mayisebenza yaphela i350 so sicela ukuthi abantu basemzansi basebenze umngamachangani thina sisebenze izweni lethu ngoba izwe lethu sithi thina sehlola imali abantu imali engena sizathu i350 imali uthenga amabhiya nje kahle nje ushaya isilalo nje uthini ngemashaks imashi yange30 ngiyacela abantu basemzansi ngiyacela abantu basemzansi wekhona sibakhupho kodwa ke masingenzi igazi mama 28 ngicela singaliphalaliseni igazi abantu bakuthi ngoba iAfrika obangathi thina masikhipha abantu bangaphandle thina sembadlululo and thina sifuna ubadlula abantu njathi thina sithanda ukuthi ezweni lethu sike sizifile nje sike sithola imisebenzi sibone ukuthi kahle emveni koba bemkile bona kuwenzekani after abantu mhlawumbe bengasebenzi kangaka ilo shedding ukuthi abantu abasebenzi ningi so sifuna ubona ukuthi kabehambile bona baphinde babuye futhi mhlawumbe masibehambile ngalendlela mhlawumbe ithetha ngayo ithiwa intoni lombutho wakhona i-Martian March ngandle ethiwa ngayo ithi asafuni ukuthi azothi yena wazi ukwakha mhlawumbe i-black layer ama-black layers nawo andithi la eMzansi so asifuna ukuthi umuntu ozoza ngeskill esikhoyo la because abantu bakuthi abasebenzi sifuna ukuthi umuntu ozaleni aze ngeskill esingakwazi ukwaziwa la eMzansi uyanthola umuntu osuka ke la lezo ezokwenza mhlawumbe iskill singakwazi ukusebenza mhlawumbe ukuqala indiza akekho umuntu okwazi ukuyidrayiva uyanthola
angazokwenza isikile esikhoyo la iProvidaka baninzi boProvidaka ubethelele isikhonkwane baninzi bashaya isikhonkwane ukwakha baninzi abantu abakhaya la abangasebenzi la ekhaya siyabonga guys yazi umbono wakho ezweni ukhuluma nganani yazi guys ungashika nje umkhulu ezweni umbono wakho usutholile for a day nathi mari eqinisweni mina andithandi into erongo ukuthi sibabethe ngoba ngani mhlawumbe ngenza umzekelo masithina siyashaya siyabashaya mhlawumbe sibabulala bebe 100 isho ilwe mhlawumbe eNigeria ukuthi sibulele abantu ababe 100 eSouth Africa eyanthola and manje thina siAfrika manje thina sifuna abantu abangalwanga abangena and manje siyafuna kanjalo ukuthi mhlawumbe siwile yaziwa sibacelile ukuthi hambani umbono wakho muhle kakhulu sokugcina thina sesisilo and masilwa thina siyalwa thina hlo thina sinqobile siyacela ukuthi ni understand la ngumfowethu usekakhulumile ukhulu kakhulu amazwi akhulumile siyabonga ngithola azofika kunina nanizwe ukuthi baleke babona kanjani abantu base South Africa asicwasi umuntu asilwi namuntu asichwenzi ngithola mara nathi siyacela like ispace sethu ngithola ukuthi sicela ukulungisa kuyafana ukuthi bafethu if like sisendlini ngithola sithi abafethu sincengisile manifika sicela ukuthi masisamende endlini niphume sisamende mase kumile nizobuyela endlini ngithola siyanicela nihambe bafethu nilungisa amaphepha nangumfowethu sekakhulumile nanizwe like ngithola bengicela amagama wenu before niphuma siyazi ukuthi mina ndingulakhi mina bro wami ngulakhi isenenge yami uXhaka akazi wamhlamba ngakhona mina ngikwazi Eastern Cape ngixhoza mina bro wami Western Cape eMthatha kodwa ke bro wami mina ndiyaphakamisana neSouth Africa mighty khibe abantu bangaphandle ngoba vele iyouth yalapha eSouth Africa ayisebenzi and njengoba singasebenzi thina la eMzansi sikhosta izinto ze-crime zokuthi siyonikhuthuza sibe sintshontshe senze izinto zokuthi nje singene ejele egcineni and masinejele kuyami ubomi bethu sidetsini kodwa ke siyakhonjwa ukuthi asisebenzi kumele desemthamsele sikhile nayi meya umkhandlu ukulala athi amazwi akho emeya phezulu inkulumo esikhulunyile meya Soweto sinemeya Soweto amnandi yazi kumnandi kakhulu ukulalela abafowethu bekhuluma kamnandi kanje ngiyabonga abafowethu nami elizwe lethu kumele libuye lethini jabulela siyabonga nayi meya umkhandlu Soweto akunankinga abahambe bona bonke into zabo ezweni labo balolizwe labo njengoba sikhala ngezwe njengoba nathi bhuti yabona njengoba singasebenzi ubuye amachangani ngapha ngaphandle abantu ngaphandle babuye bathi bona basabadlulule ikhaya bizanga amachangani ngithi kubuye abantu bangaphandle babuye bazothi baCovidaka la bangapha abantu bangasebenzi bangakwazi uCovid umuntu akabe nephepha mina yazi la milithini I know meya uzimeya bhuti ngicela ukuthi umuntu akabe nephepha abahamba emazweni abo babuye sibe namaphepha asemthethweni abafowethu iAfrika njengobantu bahlala amazwe onke manje bhuti bese bebulala lento ukuthi amavile lento ukuthi asingamavile siyakwazi ukusebenza bona basixabanisa sisodwa ngoba ngani bona bathatha irate encane into esixabanisa nabo ngoba thina sisifunda irate kaGovernment ababoni thina siyasupport and imali yabo yakhula emazweni wabo thina ayikhuli la kuhle le hayi bafethu baqatile abahlali siyabonga kakhulu baqatile abahlali nani nibonile bafethu ilanga lokugcina kusasa hamba nemeya utobani ukuthi kulaki hamba nolaki hamba nemeya ngaba bafethu bayabonga kakhulu bathi bayinsika yezwa bayacela abafethu bathi apliwa bacela nihambe nibuyele ekhaya kusasa bathi shayile bathi ngepeace nibazwile mabakhuluma sobe simasha kusasa eksasa siyabacela bathi epeace kodwa abalwi la siyasifuna babethe sibashayi asishayi South Africa sinashayi bantu umastende wakho mangabe xazisha ngane asikisi uma ixazikula into ngaphandle akamceli nje uzomenzani mangayenza lokho me uzoboshwa naye no solinda uzolinda umthetho bafethu bathi bazolinda mina bengiready ukuthi uphakele umthakathi sasa ngizokhuluma naye ngiyacela bandla ukuthi umuntu okhamba okuhambe usejadini lakho uma umastandi umcela ukuthi akahambe kusasa before kwenzakala into ebuhlungu ngoba sizobopha wena kumele bahambe mawufuna abantu bathe imali yeni izo like umnotho wenu uzowa angeke uwe bafethu bazofika abanye abantu eSouth Africa yasebenza bazorent endlini yakho sicela ukuthi umhambise siyabonga bafethu big out ngiyakuthola ku 25k ama numbers amancane siyabonga guys